thir tu le ngai thla tu te ninga ni chibai le vek ole tun tuma chuan inkhe result han soi tur kha aum lem lova chuwang chuan football Thu Leng hi in ngai thla ho le pop mai donang o tun trum chu Real Madrid atang hian bul tran don ta in la lekipe newsin atar lan danin Real Madrid chu Ballon d'Or sem chuak tu te chungchang an la hel zui ta zel ni in alanga ni zana khan French football lam nen chuan committee hun rai tak an nei nu hin Real Madrid hian an thutluk na an siama Ballon d'Or kumina an sem chho tura po hian inlan an tumlo thu an ti chiang le ta ani kan hriat angin Ballon d'Or an sem hnung bera khan Vinicius Junior chu dong ngei turangai ania Rodri nena an pedon ti hriat ani nu hin Real Madrid hi anin lan zui du talo ani hemi chungchanga hin Real hi anna lom lo reng ni hin alanga tun thla an sem chho tur Ballon d'Or po tuma inlan an tumlo thu an soi le ta ani Real Madrid hetianga Ballon d'Or sem chho tur chungchanga an hel tat hi enge kan ngai vedan hlomle Arsenal team captain an midfielder ni bok Martin Odegaard poi angeyom ve angreng khop maya media ten an zo na changin tundin huna itima hian Victor Gyökeres Erling Haaland le Isak te thlan ngai ta se tunge I thlan berang tin zo na an zo ta Martin Odegaard chuan tundin huna chan Victor Gyökeres hi kadu bera achan chu kan team tana inlan mek ani wang chau ani kan team a inlan mek ani pialama player thatak ania bench lama Alexander Isak kada anga Erling Haaland hi chuma mo na kan nei don lo awangin kan thral chuak mayang chu tin asoi khau mai Martin Odegaard te fiam thu adu ve hle ni turangai ani team tok lamin atar lan danin Liverpool lam point thu thar an neya nipui transfer kongka loin hong tura Adam Horton chu senglu an tum dona January transfer kongka loin hong tura po ani hi senglu an tum mai thei thu an soi Adam Horton hindu tu anei sho khop maya tundin mana Liverpool mai ba ka Newcastle United Chelsea le Manchester United te pon an du thu an lo soi towa transfer kongka loin hon le vele English midfielder Adam Horton hi alak chaudon a ang ta khop mai Palace lama hian hun rai tak kan mu arinom lo ati thayang chu Real Madrid lam point thu thar an neya antlar hnung lam thuam chak an tumna konga mithar an senglu dona chumi tan chuan Mickey van de Ven chu an du zinga atel thu an soi Tottenham Hotspur defender hi kan hriatang khan tundin mona chon defender thaber te zingami ani chho meka Tottenham Hotspur a hian ma ason chakle hemi wanghin du tu po anei chho traka Real Madrid lam point an du thu an lon soi ve ta ani Fija Jazz News lamin atarlan danin tundin mona Mickey van de Ven hi ahlut na hi pau million somsari vel ni turangai ania Real Madrid lam hian an the chu ngam chuan an senglu thei rin na alien chho tran ta hle Manchester United point thu thar an neya nizang khan English News ten an tarlan danin Sporting Lisbon defender Zeno Debas chu senglu an tum ngei ni in alanga January transfer kongka loin hong tura ani hi senglu an tum tur thu an soi Debas si tundin mana khel mek na Lisbon lampo hin chotir an poitilo ni in alanga chuti Rolling United mai ba ka Aston Villa le Arsenal te point senglu an du thu an lo soi towa United ta hin alut nge yang ti soithiam a harri ane amayro chu adu tu zinga United team hi an khan ber ni in tarlan ani thong ESPN lamin atarlan danin Manchester United midfielder Kobe Mainu poin January transfer kongka loin hong tura lo na chuat la phau tu te hna adil le ta ni in alanga angeta achuak don lo ani poin lon talat la phau tu te chua phal sak turin adil ta ane tundin mana Kobe Mainu hi Napoli chon senglu an poiti lo thu an soi towa Italian Serie A champion lai hian lo na ho an poiti lo ane Kobe Mainu pohin United team a omrenga khelna mun chan lova World Cup khel tura kau ni lo ai chuanin a khel phak na tur tlap zom a hre lova
World Cup aram tan in lan ve ngei atum ani hemi konga tanin United chuasan hi apoimo hle maya Napoli lama hen akal thut tepo arinom Chelsea forward Estevao William point to thar aron neya Fabrizio Romano aron tarlan danin Brazil forward Estevao William chuan Chelsea team azom chu alom thu asoya Chelsea chu a first choice team anni thu soyen tlap tam takin an som ngei thu asoya Londona Chelsea banbak du than anei lo thu asoi zui ta anne Estevao William chuan Chelsea team ka zom ma khan som tu le du tu chu ka nei ve nem khop mai som tu le du tu chu ka nei nem khop maya amai ro chu tlap dang som na te kha chu ka ngai ven lem lawa Chelsea team zom ha ka thil tumber chu anne pathian mal som na ka donga ka du ka ti lo ting thei hi kalom hle ya ka tet lai tang ka lo suang to thin tlap ka zom thei hi kalom hle anne gol te po ka khung to wa Katan chun hei hi mu mang ang mai ani tihin asoi zui bok kum no pang te ni chunga Europa Top League club te anzom anlom lai hian Saudi Pro League panawanga lom ve ta mai po an oma transfer kongka ain hon tir lama Saudi Pro League club Al Ahly lamina anseng lu tak Matthew Dems point huthar aron neya Saudi Pro League club Al Ahly azom thei chu alom thu asoi ve tat mai Matthew Dempsey PSV tang khan player thatak ania kumtin Euro noi ni vel khat lap tang khan a hlo thei ani a hlo hi atam lo ang reng khop maya India paisa chantire ro chan tam tak ani thong amai ro chu anma ni ram paisa anga tanga han chu chon atam lem lova PSV lam hian hlo muizok hlo thei turin an thle me ka anin thlem hlo tling teu hle amai ro chu Saudi Pro League club Al Ahly anron langa PSV lama a hlo let engemaw za chu hlo turin anron thlem ani Madam Sian kumtin pau million ni vel a hlo thei do na hemi chungchang an thlem na chungchang a Madam Son thu thar ron nei hin Saudi Pro League atanga som na ka mu khan kalom emema contract po sei tura thutuk na ka siam po ka sut ngal mak ani Saudi Pro League na ka hlo tur min soipui khan Makati emema kalom nu tukha kanui chuak hial ane hetiang zat lo thei tur hian Saudi Pro League na min so mani chon nar phal chi anilawa kumsom ni mi chau ni chunga kum khata pau million ni lo thei chu thil lo mom tak ane I he lavin kapanta ani tin asoi Chelsea defender Mark Cucurella point to thar aron neya Chelsea azom ma khan Real Madrid le Barcelona te chu alo suang to thin anni thu asoi ku chuan Chelsea team ka zom ma khan England ram kapan ma ti zok ta in la Brighton team ta na ka in hlan ma atai to khan ka suang to thin chu Real Madrid le Barcelona ten te a khel kha ania Arsenal emo Chelsea ta na in lan ti vel kha chu ka suang to phak ngai lo hrim ane amai ro chu Brighton team tan khelin malam kapan zela tuna chon Chelsea tan ka khelta ane hei hi alomom emema London hinuam katia England hi Spain ai point anuam dai zokin ka hriati hin Mark Cucurella Chelsea defender poimo chuan asoi Paris Saint-Germain chuasna Real Madrid panta Kylian Mbappe point thuthar aron neya atim hluite UEFA Champions League an champion chungchanga mitam takin anderiam thin chu tha ati lo thu asoi Mbappe chuan Paris Saint-Germain khanuam kati emema hun nom tak khalai muna khan kamang ane trian tha tak te thopui tha tak tak ka nei boka khalai muna khan football nuam ti takin ka khel ane chuti rual chuan football player te hi chon suang to kan nei thin na chumi ti tur chuanin Real Madrid ka panna ka suang to na ka ti hlotling hi kaloma ka teammate te pohan min lompui hle ane thudik lo taka vordar thin te chu media te hi anniya anni ho hian Paris Saint-Germain ka huwa angin an soi thin na ka holo ane ka lo khel to thin na tlap anni wangin Champions League no moi an choi po kha thinlung takin kalom pui jok ani ti hian Kylian Mbappe chuan asoya Real Madrid azom chu poi ati lo thu le asuang to na thleng dik ani wanga nuam ati thu asoi bok Spain team en kolmek to Luis de la Fonte point to thar aron neya
Dela Fonte chung kumina Ballon d'Or an sem chua tur chung changa dong tura adu te arun soi. Dela Fonte chuan han clear let tawang ula he choi moina don phu tak te chu Fabian Ruiz le Lamine Yamal te hi an ni ye an ni pahni tang hian dong chu an karinga an ni aya don phu anom lo an ni. Lamine Yamal hi chu Barca tan achero pui ma tin kanram tan po ache thahle an ni chu tiam bokin Fabian Ruiz si club lama hlotlin na tam tak achanga kanram tim tan mi tangkai tak ani bok chu wang chun an ni pahni tang hian he choi moina dong hi anom karinga phu po an phu hle mai tin Dela Fonte chuan asoi mani nam pui te nge chu tran te po an na deuh ania nge. English Premier League club Manchester City lam chan thulo mom lo hria tur an nei tatlat maya an forward Omar Marmos chu hun rei tak achol angai arinom Marmos si kan hria tangin September tun thla ni ko khan anramin FIFA World Cup qualifier ra Burkina Faso an ma chon tumin hliam na tak atuara a hliam hi endik chiang takin ala ni lem lova anna hle ni in alang thong City tan hei hi thilpoi tak ani arin oma a hliam rei chung tur hi soila chi lo ma se hun rei tak achol ero angai arinom. Liverpool team tana hlo thling takalawin lanto Didi Haman point huthar aron neya Didi Haman chung kumina Liverpool team Premier League no moi chu pui thei tura arin te aron soi Didi Haman chung kumin Premier League hi a hmunom hle donin ka hria a chung lampanga umte in po aborok atang ngal le tun din hmuna chun ani na taka chuan Liverpool hi champion tura rin kai chu anla ni renga anni tur hian Arsenal le Chelsea te hi ke chuan karing ani City team ero kumina anla tal boy zuin karinga Liverpool hi champion tura rin kai ber anni meka anni champion no moi choi lo dang thei tura karin te chu Arsenal le Chelsea te hi anni ti hian Didi Haman chuan asoi. Portugal team enkolmek to Roberto Martinez point huthar aron neya Cristiano Ronaldo chu aron fakle takhop mai Roberto Martinez chuan Cristiano Ronaldo hi mitam takin an soi sel thina amai ro chu goal mangin ani hi chun achang le char ani he team hian in goal kan mamo thin ma chumi tan chun Ronaldo hi apoi mo hlem bok tun nai kan game khela goal akhong chho deuh mal maya soi sel thiang lo ani World Cup a po kan team tan mi tangkai ani ngei karinga club tan po miro pui tak ani zel bokang chuwang chuan ani hi kan team tan mi poimo le mi tangkai bik ani ya leadership mai ba ka goal kan mamo tak min pethin tu ani ti hin Roberto Martinez chuan asoi. Arsenal lampoint ni zang khan thuthar anron nei vele ta court of side lamin atarlan daning Gunnarsian an player poimo Bukayo Saka le William Saliba te chu contract har zia pui antum thu puan ania an player Gabriel te Warner hi mai ba ka Luis Kelly te chu contract har anlo zia pui towa tuna an machop chu Bukayo Saka le William Saliba te contract har zia pui tum hi anni hemi chungchang hi Andre Barta point aron soi towa malampo an pen mek thu asoi bok Arsenal team hian an player poimo pahni te hi contract har an zia pui thei ngei arinom chho tran ta le Barcelona role thar mabak eng taknei kumsom pasari ilaka upa Draw Fernandes point du tu anei chho trak maya Chelsea le Arsenal mai ba ka Liverpool nen soizom anni no yen ni zang khan Manchester United point an du thu an soi vele tatlat mai Cartier lama khan Barca senior team tana lain lan no Draw Fernandes se Chelsea le Liverpool nen thuk takin soizom anni manna tun din mona United le Arsenal lampoint an du thu an ron soi vele ta tinani so Draw Fernandes in Premier League lama Draw Fernandes si Premier League lama kan mu thuai arinom England team tan ba ka akhel na Aston Villa tana mi tangkai mai Morgan Rogers po Roy Kinson aron fakhop maya football pandit na thok mek Roy Kinson ani hi atra ma soise na tur omlo khopin atra anne England team tan mi thatak ania ro pui taka ain lan nowa ram tan ba ka hian
club tan tha takin a in lan zui leya ani hi tun din hmana chuan khovela midfielder thaber te zingami ani hial ome aman zat po hi atlom theilova Chelsea team in tam tak an sengam lo kha mak tak ani tun din hmana ani hi aman chiar don ta ila pau million somriat vel aya tlom chun ka hral mi lawang ti in roikin chuan Morgan Rogers chungchanga angai dan hi asoi Arsenal lampoin an forward Gabriel Jesus cho chuatir ngei antum ni hin alang chho tatlat maya ni zan lama khan team tok chuan Jesus hi Andre Barta chun hral an phal thu asoi ta ni in alanga kumin January thla ACL injury wanga cholta hemi nuwa football la ron khel le mi alo Arsenal forward hi Andre Barta hin hral a phal ta ka chuan nipui transfer kongka emo classic transfer kongka loin hong tura achua ngei arinom Liverpool lampoin an defender Konate chu an chan ngei don ni in alang chho tatlat maya ni zan nama han Konate hin Liverpool lamin contract her atum thum nana an offer chu anol le thak thu puan ani ya Konate hian Liverpool achua san ngei arinom Konate hian tu nai khan mediaten an komna Kylian Mbappe chon Real Madrid zom turin athlem thu alo soi fiam thu towa hei hi adik ngei ni in alang chho tabok Konate hian Liverpool ina an somna chu anol le ta January transfer kongka loin hong tura Liverpool hian man nein an chuatir ngei arinom chutiang ani lo ni poin season kalmek ato phuna free transfer in Real Madrid azom tho arinom ta Nigeria international forward kumsom ni pasariau pa adamala lukmen point thuthar aron nei vele ta transfer kongka loin hong tura ani hi achua ngei arinom lukmen hian tlap ho tu te hnena transfer kongka loin hong le tura chua dilna athe lut le towa Premier League lam hi apan arinom chho tran ta hle tundin hmona lukmen hi Premier League lam atrain Manchester United Arsenal le Tottenham Hotspur ten anrim chhome ka Premier League lama hian ani hi kan hmu le ngei te po arinom lukmen hi Premier League lama po kan lo mutowa khamitum khachon be sei aphak lo hle amai ro chu Atalanta apan hnuai ro ache tha khop maya African player thabera te po thlan ani hial ani hemi wanghin du tu anei sho chhole khop maya na du tu zinga hian Premier League club lian pathum kan soitak te hi anming aridian chho tran ta hle Chelsea lampoin goalkeeper thar an nei don ti achiang thokhat chho ta khop maya ni zan lama khan English news ten an ron tarlan danin Chelsea lam hian AC Milan atrain Mike Maignan chu an seng nu thei don ta ni in alanga mimal thela inremna an nei puitak thu puan anne Chelsea lam hian Maignan hi ama point seng nu an lo tum towa mimalin remna an nei pui vek nowa anin seng lut le thei ta lo anne ma se goalkeeper momo Chelsea lam hian ani hi an hel zui zela an seng lu thei nge arinom chho ta khop maya mimalin remna an nei pui le tak thu puan ani zui ta anne opta supercomputer lampoin kumina UEFA Champions League khel mai tura champion tour arin percentage te chu arun tar lang le ta supercomputer lam hian champion tura arin percentage aronda hian top 10 huanga Newcastle United chu an oma 3% champion theina chance nei yongin aronda pakuana hian Inter Milan po an oma Inter Milan champion theina 3% da ve bokin an chungche hin Bayern Munich chu an oma 4.3% champion theina chance nei yongin aronda bok an chung le chia hian Real Madrid chu an oma Real champion theina chance hi 5.8% anga ronda yin Chelsea team champion theina chance chu parukna aronda anni hian 7% vel champion theina chance nei angin ada anne pangana hian Barcelona chu an oma 8.4% champion theina chance nei anga da yin Palina City chu an oma Barca ang bokin 8.4% champion theina chance nei angin ada anne pathumna hian Paris Saint-Germain chu an oma 12.1% champion theina chance nei anga da yin pahnina Arsenal chu an oma 16% champion theina chance nei angin a oma achung ber Liverpool chu omen
20.4% champion theina chance nei angin opta supercomputer hian achut ani kan pom zong ani ve hlomem le Chelsea team tana loin lan to tuna football pandit na thok mek pet Nevin point thu thar aron neya Nevin chuan Isak manchan vea Chelsea lemin Joe Pedro an senglu chu thil thatak ani thu asoi Nevin chuan Alexander Isak hi aman atoma ma in kashia a Joe Pedro a hian player tha chu ani nge yang amai ro chu Pedro man le zat ve lang hi chu a phu lova Liverpool hian anti ve deuh ma chuan kashia ani tundin hmuna hian han clear ta ila Alexander Isak man hi ato ma Joe Pedro hi atlom thung ani chuta chuan Pedro hian pressure anei sang jok don lova Isak hi chuan pressure sang tak anei don ani chu anin thlau na tur chu ani don na Isak hi chu amana to deuh ma hin kashia tien pet Nevin chuan asoi Liverpool forward Hugo Ekitike point thu thar aron neya football ain ton le idol te chu aron soi Ekitike chuan mitam takhian idol te chu kan nei thina keipo hian ka nei ve nge ye ka idol ka en ton ber chu Cristiano Ronaldo ania ani tang hian thil zir tam tak ka nei ani yang bok hian Karim Benzema le Neymar te po hi kangai sang ma ani tang po hian thil zir chu tam tak ka nei ani Ronaldo Benzema le Neymar te hi ka idol te ania ka en ton ber te po anni bok tin Hugo Ekitike chuan asoi Liverpool team asoi sel chiam awanga anna anchol tir chumi nuwa tuai ani thu te po ron soi le Premier League referee lui David Cott point thu thar aron neya thulo mom lawin ani hi adeng chho tamal mal mai tuai ani thu asoi nu lokhan thiam lo chantir zui te po ania tuna po thu boy rit tak mai anei le tatlat mai David Cott hi no pang video moi lo tak asiam ti mu chu ania hei hi midang mutana moi lo ani nge hemi chungchang hian thu boy rit tak mai anei zui ta ani ko chun ani hi achungchang ngai tu ani tur thu an ti chiang ta achungchang hi tungkar chung hian ngai tu ani dona thiam lo achang ani chuan Premier League referee hlui tuai hi kumsom chung ve lungin tang thut thei din hmana ading ta ani Premier League Brentford tana loin lan tho English striker Ivan Toney hian ateve deuh ma kan tiam le Ivan Toney chon tu hnaya khan media ten ankom na Premier League chu khovela inel na pui ber le sang ber ni thoma se tun din hmana Saudi Pro League nen anin tluk chho tran thu asoi Ivan Toney chuan han thlir ta wang ula Al Ali ka khel mek na team hi an tha chho ma choi moina po thanem tak dong thei turin kan tha tok chho to ani han thlir ta wang ula tun din hmuna hian Premier League ka hian vai in lan ta ila top 4 huanga chun Al Ali hi kan nge yang chu aya sang po chu ani mai thei ti hian Ivan Toney chuan asoi kan pom zong ani ve theim le World Cup qualifier ra Norway team in goal sompat goal khat fai ngota an ne Moldova goalkeeper Avram point thu thar aron neya khamituma anin khel chungchanga khan Erling Haaland nen anin biak dan asoi Avram chung khain khel kha thil har satak ania thil za thlak ani na chen te po aum hial me Erling Haaland khan goal nga akhunga goal akhunga piang khan ngai dam min ron dil pialama Erling Haaland khan goal difference nei that kan mamowa chu wang chang goal khung kan mamo ani chu wang chonin ilaka hin ngai dam kadila min hre thiam sham ro goal kan khung zele ro anga ya ni tin min hril ani Erling Haaland ha player thatak le ro pui tak ani ya athuron soipo ha ka hri them ani ti hian Avram chuan asoi goal som pakhat loi mai game khata han chu pui lo ve tak ani Chelsea team tana loin lan to Paul Parker point thu thar aron neya Paul Parker chuan Arsenal team ina anseng nu tak no ni madwe ke chu afak khop maya Parker chuan tundin mona hen Chelsea team tana kaloin lan to thin wang ni lovin no ni madwe ke hi atha chaudon khop maya Arsenal team azom po hi atifu hle han thlir ta wang ula Bukayo Saka ya achiat bik na aum lova
Bukayo Saka ai pohin atha chho thei hialin karing bok tun din hmana ani hian hun thatak mai aneya Bukayo Saka aya thazok ani zealan tir thei turin hun tha anei ane Bukayo Saka ain atha reng boka atha jepo atilang chho thei nge in karing ti hin football pandit na thok mek Chelsea defender Rui Paul Palkar chuan asoi Liverpool lampoin defender thar anmel chhona sata khop maya chumi tan chun ni zan lama khan Gleison Bremer chu senglu anpoi ti lo thu an soya January transfer kongka loin hong tora ani hi senglu antum don ane team tok lam hian atarlan danin Bremer po hian Liverpool pan a hre lo niin alanga indoor na amain local tluang to lo ma se Liverpool lam hian andil non le chindon a ang hle BBC Sport lamin aron tarlan danin CIES Football Observatory lamin Premier League Common Season kalme ka champion theitur anron chu dan hi intar lang vele don ta illa BBC mewina aron tarlan ani ta ka chuan in thai lang ve don o BBC lamina anron tarlan CIES Football Observatory lam hian kumina Premier League ka champion theitur anrin dan anron da hian Manchester City chu 14.4% champion theitura rin aniya Chelsea chu 16.2% champion tura rin ni bokin Arsenal team champion theina hi 18.8% omangin an chut boka Liverpool chu champion le turin an ronda Liverpool champion theina chance hi 28.9% angin an chut ani Manchester United champion theina po 2.6% ang velin an chut ve bok enge kan ngai dan hlom le Chelsea lampoin thuthar an nei chunzom zela nizan lama khan Jeremy Bailey an atardan danen antler hnung lam thuam chang an tum na konga club roots atangin Joel Ordonez so senglu an tum dona mimalin rem na po an nei pui thei trep to ni in atar lang bok Ecuador international defender hi tun din mona Aston Villa lampoin senglu tumin an helme ka Chelsea lam eroin an nei to zok ni hin atar lang thong Chelsea lama hianin nipui transfer kongka emo classic transfer kongka ain hon vele Ordonesi alu ngei arinom ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe le matan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne